Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagyang ko to kababalitan ng mga Muslim na ay paliwat perkita nun na mapapakay ng katanos sa pagraitan ng Muslims iko nganin na baka binasaon o di na si iko nganin iptagumpian yan. Okay. Isinya inangka kailangan na may nang katano kailangan nakatukawan tanong nagyang ka iya panulon nagugyang ka iya rimbutan ang ka iya mga ahlul bid'ah. Ayap teron ahlul bid'ah naging kanas sa mga tawa di inggagalabak sa mga simba apimba bagwirang ko agamatano agam Islam. Na aya ko kumananan na sudan su hadith Rasulullah SAW wa syarral umuri muhdathatuha aya pinakamarata ko mga galabak adi tanu di ipanuno atang ko Allah subhanahu wa ta'ala na sugalabak apim babagu sugalabak kada apaka asalian si isa Quran na gusto ko hadith Rasulullah SAW wa kullu muhdathatin bid'ah kage sulang wa apim babagu ko agamatano agam Islam adna kitutumpok yang ko simba ko Allah subhanahu wa ta'ala na palayadan bid'ah wa kullu bid'atin dalalah nagusulang wa bid'ah na palayadan kadidigan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu dalalatin finnar nagusulang wa kadidigan na si isa neraka jahannam agyang kuta undas yan resulta niya subhanallah ginani kapakay ng kaakuron sa pananggil ang tanong agyang kaya galabak ang mga bid'ah. Bata dilabo sa masa tanuyman to, aad na mga tao aayay papanulong niran agyang kaya mga bid'ah. Makang galabak tanong sa mga bid'ah. Nasa ikudiran di ka panulong na blimpang niran sumadaklataw. Penggukot niran sa otak o madaklataw. Aya sabab na aniran mako agyang kuto babaya o madaklataw o di na aniran mapakaayon agyang kuto a madaklataw. Para adna mapediran adiran ikang galabak sa gyung utwa bid'ah. Ina ko miya ka kagaindo to o di kagaisi sa gawi. Manton alungan na dimat. Mapiranosan alungan na dimat. Na miyag posta ko so kabatia ko Quran si ikokubur na bid'ah. So mga ulama tanong na kiyo kumiranan sa bid'ah. Orian yan na miya katsatagyang ka isa kiran at yina antono ay dalil ka sakya baloy o kabatia sa Quran sa ikukubur a bid'ah. Ginani pagani alim panganiran. Bialuiran so bid'ah iran na basta ada dalilian na kapakay ang galabak niran. Og inaklid. Kagisulang wasimbatan ko Allah subhanahu wa ta'ala kapanambayan kapanay haji kan dia kat kapuasa kan jihad apa yang tu na nasimbatan ng Allah subhanahu wa ta'ala di tanong di manggalabaka di tanong di minggulalan na adan adalilian si isa Quran udi na si iku hadith Rasulullah sallallahu udi pinggalabak Rasulullah na ya minggalabak ko na sa mga sahaba ridwanullahi alaihim adna mga dalilian ginani pa kaasalo simba na susimba ada apa kaasalian ko Quran, naguda apa kaasalian ko hadith, dan galab ka Rasulullah ng gusto mga sahaba, simba, adita no di panunuatan ko Allah subhanahu wa ta'ala, nagyuti kebetulan sa bid'ah, nagyuti paki penanggilaan rakitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa mano to, nasa tawad ing galabak sa simba, nasaktanui makapumang niron sa dalil. Anto na ay dalil ka, sa kiyang galabakang kasangkanan asimba. Baad na dalil ka sa Quran, baad na dalil ka sa hadith. Na uda dalil ka sa Quran, uda dalil ka sa hadith na ding kanan inggalab ka agi ay akatar Rasulullah na sulang apim babagu ko agamatan agama Islam na palayaden kadidigan na madidig ka pagriyakan adi inggalab ka sa bid'ah. Kadua ay paginang kaantano si na apiapan adna daliliran na dalil amiya kalubalubay udi na dalil apim baalan. Adnay pandaliliran sa giyang kaya kabatya sa Quran si ikukubur na mga dalil ang mga lulubay, mga dalil apim babaalan. Adi patot ubay pandalil. Kasusimba si itanok Allah subhanahu wa ta'ala. Susimba tanok Allah na iimpidan,
na di kapakai uba aya buntal aking gulalan tanu ko simba tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala na kagi adna mi aluya mi kalubalubay adalil o di na pimbalan adalil di kapakai ginan kadua ka pananggilan tanu. Ikatlo, ang mga limpanganiran na tigiran na genek kano sa manuto magda sa motor magda sa truck magda sa plane kagi palayad na ya bid'ah de ini manggalbu ko Rasulullah genek kano musar sa saridot genek kano musar sa kutsara kapalayad na ya bid'ah kagi danggalbu ko Rasulullah gi pedalim panganiran ay pagakaliran ko madaklataw o ina paginang katano na swinaloira na truck plane motor saridot kutsara nganin sa namyang bebegu na sayanan mitutumpok si iko kapagisig o dunia di kapangimprove o dunia kenapa si imi tutumpok ko kapagisig o agama o di na kenapa na kitutumpok yang ko simba tanuk Allah subhanahu wa ta'ala na dito kebetulan sa bid'ah apa kadidig agi ang kutua truck plane motor di sayanan maapad sa agi ang kutua kapagisig o dunia na da muskilasan ka di mangimprove sa dunia okay. Lagi-lagi ang kaya Facebook, lagi-lagi ang kaya kamera. Padaya sa giyang ko tadi ikap mangimprove kapapagisig umasa. Nasok man sudiran di ingalabakan asimba o di nagalabak adiran ipanunuatan ko Allah subhanahu wa ta'ala na siya to mitutumpok ko agama. Aya papagumanaran na su agama. Naginan ikapananggilaan tano. Inus kita no mga bangsa ko, mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aya bu'a kapag-apas tano. Sangka iya dunia sampurna sa alungan na mauri nakaptan tano su titwa kabubalita ng mga Muslim sa ayat titwa kabubalita ng mga Muslim nada panggalabakan tanwa galabak asimba inunta na adna pasudan yang ko Quran nagusi ko hadith nagu da tindagan tanwa tindag inunta na siapa pasud ko Quran nagusi ko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa apyan tunad ni kapag ukit-ukit o kapagintaw kapagariakan napakapasudang ka pakakasuyang ka si iko Quran nagusi iko hadith Rasulullah sallallahu panarima para tiaya simba paparangayan dedabitan kapakin duduluna palayang kadin pakanduda ko Quran ko hadith Rasulullah sallallahu ka insyaallah subhanahu wa ta'ala na miyakawatang kasagiyang kutwa kadidigan miyakawatang kasagiyang kutwa bid'ah rizkian tan Allah subhanahu wa ta'ala sa linang apa narima para tiaya nagu pakadaan yan raktan wag yung kutwa maratabat si iko di patutay maratabat agi ayad na ki amala adi ka katarim autaus iko benar miyakapun sa Quran o di na sa hadith na sabab sa giyang kutwa maratabat yan nagugiyang kutwa kaonotin yang kubay aginawan yan Pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala taufikan tanun yan nagupaki bubayan yan rakitan sa mga sunna Rasulullah sallallahu na awatan tanun yan kung mga galbak ang mga bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.